سروکوزیر کردستان مسرور بارزانی لأنقره لگل سروکومار ترکیه رجب طیب اردوغان جویا حکومت هرم کردستان جی د درباره وی جوینه د داخویانیک دا لگورا داخویانیه د جوینه دا پیشاتین داویه یعنی لسر آستا سوری جی هاتنه گوتو بیش کرن هر دو آلیان تکزی لسر پاراستنا اولهی آرامیان سوری و گارانتی کرنا مافین پیکاتیان کرنه سروکوزیر مسرور بارزانی لأنقره هر وهاج آلیه وزیر دروای ترکیه حکان فیدان و هات پیشوازی کرن. کمیته که حکومت اسرائیل راپورت دایا برپرسین وی ولاتی دیده دبیجه ایرشین ترکیه لسر روش آوای کردستان مترسی و خطر لسر آسایش اسرائیل جی چید کن. برپرسه که وزارت دروای اسرائیل جواکان اف دولتی دخوازه داویل ایرشین ترکیه لسر کردن سوری بینه. کمیته نیگل که برپرسه ده نرخاندنا بودشیا بروانی اسرائیل ده در راپورت خود دبیجه ترکیه دخوازه وان نافچین بره که بره ده دست عثمانیان دابون جاره کردن بخبون کنترول خواه اف یک جی دبه گف دبه خطر لسر اسرائیلی هر وها پیشنیار که 4 میلیارد و 130 میلیون دلار امریکی تایبت جبو روبروبونا لهمبری ترکیه جبو ارتش اسرائیل بین فقط تاندن سروک وزیر اسرائیل جی درباره به راپورته داده بیجه راپورت گلکی گرینگه و او آمدن ریل بروان تهدید ترکیه بگرن سروک مهپه دولت باخشلی د جوینا پارتی خوده لپارلمان ترکیه دیسا بحثا روشا سوری کر بیگمان دماکو باخشلی آخفی بحثا پککه دکه بحثا یپگه بحثا داعشه بحثا هیزا کوریا اسرائیل و امریکا جی کر گوت پککه یپکه داعش پروژه که اسرائیل و امریکانه دخوازن ستاتویا نو یا سوری لدجی ترکیه بکار بینن اب باخشلی دبیشه گوت نها دما جنوب آوا کرنا سوریه لسر روز آوای کردستان جی دبیجه لوی داره لدجی ترکیه لیستکه که خراب هیا Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni yılla beraber oynanan DAEŞ oyunu لأمريكا بدەستپێکردنە ساڵا نو لیستکە داعیشێ تێ لەیستن بۆمبەیەن دتەقن عێریشên چێ دibin berî ku Trump li ser kursiya desthilatê rû ne bi çend rojan ev hemû eger li Sûriyê lîstina lîstikeke xirab nebe çi ye PKK, YPG, DAEŞ û hêza kûr a İsraîl û Amerîkayê ji bo statûkoya nû ya li Sûriyê dijî Tirkiye pêk were di nav hevkariyê de ne hêviyên PKK û YPG ji Îsraîlê hene û hawara xwe digihînin Amerîkayê bi carekê karta Daişê avêtin holê kî dikare bibêje ku ne planeke ne merdane ye û bixwîn a rawestgeha bêhinvedanê ye di vê mijarê de kî dikare me bide bawerkirin û razî bike di wêneyê mezin ê ku em dibînin de lîstika emperyalîzmê ya ku em dorpêşkirine heye ناوەندا ڕاگەهاندنا هێزên سووریا دموکراتیک di derbarê rewşa herî dawiyê ya şerê li derdora bendava teşrîn daxuyaniyek belav kir hesedê got wan bi dronan 27 bargeh û xalên çekdaran bombabaran kirine di encamê de dibêje gelek çekdar hatine kuştin 5 otomobîlên serbazî jî hatine teqandin di heman demê de êrişên çekdaran ve piştgiriya dronên Tirkiye li ser gundên Elûş û Til Erîş berdewam dikin. چەکدارên ارتêşa niştimanî ya girêdayî Tirkiye êrişên xwe bo serpêgehên Hesedê li gundewarên Minbic û derdora bendava Tişrînê tundkirine. Ew karwanên hêzan dişînin eniyên şer û bi dron û topxaneyê derdora bendava Tişrînê dikine armanc. Li hember jî şervanên encûmena Minbic a leşkerî bersiva êrîşan didin û hêzên êrîşger bi rokêt û dronan dikine arman.
بەشداربوونا تۆپخانە بالەفر و درۆنên ئارتێشا تورکیە دشەردا و گەفên بەرفەرهکردنا عێریشان هێزن ئەسایشا ڕێڤەبەریا خۆسەرژی خستنە ڕەوشە ئامادەباشیەدا. قوى الأمن الداخلي وهيئة الداخلية في أنحاء شمال وشرق سوريا قامت ببعض هێزن ئاسایشê û desteya navxwe li Bakur û Rojhilatê Sûriyê hinek amadekarî kirine û tedbîrên xwe amadekirinê girtine ber eger êrişeke bejahî ji aliyê faşîzma Tirk ve bo ser navçeyên me hat kirin. Em wekî hêzên asayişê em ê li kêleka hêzên Hesedê rawestin û em ê şer bikin û beravaniyê li xak û gelê xwe li Bakur û Rojhilatê Sûriyê bikin. Em îro dibînin ku bêdengiya civaka navdewletî li hember van êrişan bo ser navçeyên me yê ewle heye û îdia dikin ku ew şerê terorê dikin. Lê em dibînin ku çavkaniya terorê Tirkiye ye û Tirkiye ew sponsora terorê ye. Piştî nêzî mehekê ji êrişên artêşa niştimanî bo ser hêzên Hesedê û derketina şer û pevçûnan di navbera her du aliyan de 282 kes hatine kuştin û canê xwe ji dest dane. Li gorî rewangeha mafên mirov 201 cekdarên artêşa niştimanî hatine kuştin, 56 şervanên Hesedê canê xwe ji dest dane û 25 sivîl jî bûne qurbanî. Hüseyin Omar, Rûdaw. Unzanin niha xetera herî mezin li Rojavayê Kurdistanê kîne çê hêzeyan jî Daişe. Ji ber ku bi hezaran girtiyên Daişê, malbatên wan, zarokên wan li Rojavayê Kurdistanê di zandana dane, di kampan dane, kes wan nabe cem xwe. Raportek heye dibêje Daeş xwe amade dike ku êrişî ji zindana Sînaa bike li Hesekê ku endamên wê rêxistina terorîst têde girtîne û ew zindan dibin kontrola hêzên Sûriya Demokratîk Hesedê de. Li hemberî wê yekê jî li derdora zindanê tedbîrên emniyên gelekî tund hatine standin. Hinek fermandarên hêzên Sûriya Demokratîk dibêjin ihtimala wê yekê heye ku êrişa Tirkiyê li gel êrişa Daişê di heman demê de li wê navçeyê çê bibe.